uyabona mina wena nginsela mina nginsela ngiyathi mina bomkhulu lifa labangishiyana lokho sengilendana manje nje lana nangibuka labantu bale greater banginokhile manje lo muntu bekumele afuqe ayothanzalada na kuyalena buka nje ujike khona la hayi wena nokhile mnimbela manje sakala ngwenya lenza ona yakho yonke lena ngimlona ntinsela nyalo lengikwentile ngithe nje angisikele ngidawuva ngilala khona ngibekele mathulusi ami kusebenta ngize ngisagobagoba emadolo phindze ngipheke khona lapha ngekhaya lena uyakhenyala usanza uyiqedza ya isanza kufaka ndayichuma nakusachubeke emalanga ibe bo 2 rooms pheko la ngekhathi kuyo kugezwe khona la khathi kuyo sakala ngwenya no sakala ngwenya angisho indodza mbamba ibonakala ngekuthi into endlokolo uyabona lapha ligede lami lela hawu sakala ngwenya uthi tangena imoto leni tabiya imoto le tabiya hayi lapha ngena libhayisikile lami kuphela lapha ihamba itabiya imoto ngephendle ongayifunda athi ngilele uvele iphoyisa ngindundundundu ngemoto selilamnyanga itabiya yabona sakala ngwenya hayi kuthi nginemona hayi kuthi mhlambe nginjani ngithi nje angisho nje semadoda ngithi ngiyakudumisela kule wami uthi 1 room ine lapha bosozama uyiwirisha khuleka sakhanyisa ngelikhandlela warisha ngakujaka ndawarisha sengiyichumile sayiyonke hayi no angathi noma lembuto lenginawo nawo yini yabona lo kusebusika nathi lapha mina ngiyafoma lapha kushisa kuyemhlolo kufanele phela sakala ngwenya lapha vele kusesifuthweni umbheso uthi angena wena lo yisakala ngwenya hayi ukuthi mhlambe nginomuna but how many mathayela lapha what's ang 3 It looks like a toilet. To me, it looks like a toilet. Nako ke ngizale sifike siphambane khona nje siphambane mbamba sibe sehlukana nje ubheka lese ngibhekane kube nje akusose ngijabule ukuthi akhansi obhobotekile yebo nkosi awunobiti njalo ngithi khandle kangaka ngetoilet hayi namanje ngiyabona yasakala ngwenya namanje ngisemangele mina nangiqhamuka le ngithi indodza ke ithi thana igreater yathi sayicela ngemtholi uthi indlu yakho special sata uqhunywa le ndlu leyo evamsi nawo naso netinkinga sohlupheka ndafikisa minhloko wevamsi that's not sakala ngwenya asiqhuba sibobwe indaba yakho nasibaya sami yathi sawuthehlisile